Me mama Kwabena shonko eba to my G8S so muniaba mosomfo nana ama owusu a ena sabe menemo edi ehia na muni se ehia say no de na te se ensem a edi ka ena me de beso me trending issues na me ko ensem no enche bia ena wodi for penny a woda the Church of Rabbi odi for Kwabena Tewiah wode enkom shebi eba bonten efa NPP amanyoko no enwom na enkom shebi bra yatete about elections no say we ne bedi nkunum we no ninkunim ene de keka no kwa de ode ba no say 7 December no one day we hu say NPP wo medi nkunim but nkunim die num no kwampo no we beni antimi ansheda anje we san say wo medi nkunim wie no wo hu say wo bi atoyare nkofo ko bi abopo atoyare ede ama ye mampeni ase abe wote so ye yewura nana ekufu ado ama te say yare no ayi no efi atiasefo asase so nti na te say wo medi nkunim mom na so owuo ni nti na aweho e na ashoma na say day wodi fokro ya saba bontin bi ma kire se de ekeka kono hu behia pa se mampeni eba ma neni ede akọ ne hu ban bo ensem san se wo hye enkom hye wodi ba bontin se na de ane da wo yi amanfo wo mudi bone e wo man Ghana mu eto no ase de ni bone e ya aba no ho nkofo epenekunu enu nti hu behia pa se Nana Ekufuado ye president wobeyi security for ede amane to no metimi abo no ban no de so akoye odi for no aye na adwen so be adwuma ma Ghana na ebiem so aye adwuma ma amanyoko NPP no beko so aye enu nti na hu hia pa se wo mo so be ma ni security no akoso atna se no abo adwuma pa ede atai wo meti na ensem word beto abonte na te say I cause a whole lot of confusion on social media na ebusia for live telecast ne ede etumani minti ubetimi ede wa join chre de wo pese wo ka bia ede ato your top chat no emu na makenkan ede ama na dey so ye wo odi for wo hase na odi for de meka oja na so this wo fie oja wo mu pa na me chre Prophet Bernard SM our that Holy Ghost fire and prayer ministry odi for mo akwaba job so nana bibi aboko Christo adaroma ye ho odin se tro kronkron odi for me pe the way I will uti fast fa and some boko no as wasa page mu no me am baby I will call that odi for we there asem abeto menim se na me di to da wo intro no na mpese me hu se what dream pa efa ho anything mameni kanchi mwatiefuo mu amohwe prechichi ni benche yo mamufu nyina unse Bible ne kan Deuteronomy the ohwe ye bi obetima bi Bible Deuteronomy chapter 15 Deuteronomy chapter 18 verse 15 about 24 or say odifuo bi obehye nkom ewo Awurade din na enkom se na mamu se adifu kro no obewu tio odifu obehye nkom ewo Yehowa Alpha ni Omega ni din na enkom se na mamu no sa adifu kro obewu okinkan kwa okato aso se ebia na sa adifu kro ni yefu nti ena odi se sa nkom no so what you say mamu ni so what you say ena hu se ubie the prophetic word ni mu a there were 7 type of prophets and any prophet bia no or the mark of prophets e wo the mama so ase so what you say odi for same way what I can pa but and the enhwe no from another way odi for Kwabena Tewiah we obi a wo hye nkom wo hye Ghana han nkom hye akese ba beto date te nkofo bobo hu no dodo na bi fi na kache bi su free other major prophets as but ono so ekase bi oyodi for mo kasa ma te se Ghana for obi atimi agitum bi na sesi ano do odi to da opache ni se eni aba no ho ne di ya odi beto dada ne da no ase nipa bone na wo yi wo moto no e wo ne di yemu no wo mo pese wo mo ndi ni bone nti hu be hia se ye aban the teacher Nana Ekufuado ye president obeyi security e dia na mpese mu se dem pa no wadwe fa ho se hu hia se wodi for wo kasa ma oman ye beyi security ama no na ate se wetime nya oban bo film meda ono se matiefo nyu bi atie ye tie ni se unse se wo Elijah jinai Elijah wo mo si oye major prophet so what you say na major prophet ye hu hia security say na tie o
major prophet who here security say na nipa boni fa bo mutrim poso mekuna enya security for no mebo ano say who ko be bi na tese obi ayo na adwin so bebo otu a say wo security wa ha no mso metimi abo wo who say yenu Bible say yenu enye hu Satan ma eni Nyankopon ma so wo from a prophet of God there adenti na here national security say bebo ho ba Elijah o se seme Ewade di for no mi a ejam fish na mesemu aduonum edom so asafo hene Bible say entamwara ojam fish be see woman no be ti Elijah Tio Bible say emra Elisha ji the mantle of Elia obu Jordan subura no ho obu ofanu muso and bon subura ka say where is the God of Elia Bible show na power muso ni bon so ni pai teta bon kunu ni fa no nanti from na adifo no mujira ntentin ni hu say Elia ho ma ba be si Elisha so say from a prophet of God why do you need security personnel? Why do you need physical enforcement? Whereby we deal with spiritual things. That's why nipa there. Bible says Elijah was a human like us, but also Edintia say number 5. Enoch. Okay, in Hebrews chapter 11 verse 4. Eba be pem 19. Or see Enoch. Ne tin na bra bo tin ni ntino. Eba be fan for whom. So what are they talking about? And then be for no police escort. And for them, Bible say ye Christ to say no sere. Who say mama nchilem say that's a real prophet. Enya nu open ni bu pa and it goes out to the sunsumun sorry and be for the founder say open the real prophet sunsumun sorry mu ko na ko busa onipa ote wa no ayera mu akonya adwuma mu asangira ba be si ba bi ote na ele say obi nim star ni bia na me wa odi for Stephen nom odi abusa sunsumun sorry wo madifo a no mutumi odi for te wa no ayera e say on sorry o obayira akonya adwuma ba mu asan ba betena wa and a prophet na no eni wa tua se wa wetimi ayera fi bebi na akwa ba ayen sen na wo ma mu sunsun so wo nim sa bifo na mekan o te wa no ayera invisible odi for ma ensuo dani petrol no dia fere ni car musa ho so you call yourself a prophet of God what edify you as a prophet of God munti anya obi be say nkom se nsuo be 3 days nana mo anya mi interview amanka ntam se nsuo ne nto na ye akofifo nkom se nsuo ne to mi chire say radical to se nsuo to ye wo nsuo ade represent within the realms of the spirit so what you say e bia mfama bebo enua bebubu enua ni chire ho ma nipa enti odifo de wo san kom a we are willing to see say we are very powerful now Holy Spirit I am the governor yan hwe talent to be for san kom na wo pe empani for mama babo ho ban mi gira mo tintan kesu ka so odifo bi anya politics Jeremiah Isaiah what the message ni ma one on one what mo kan on from am what mo born in nchen ohene Moses confirm anim ade no one then time one year the or confirm anim one on one what show that you are a prophet of God edify yourself Bible say na Moses ni poma no to ne dane owo Bible say na Mizrim ntafo yifo wo mo so fa mo poma de to fam wo mo so dem dane owo odi for mama mle book akra every people our Bible mu na odi for samu na nyame ani na kasa se so wapono na sisi ano wenye obema fofra opese onsi ne hene nokura pa na honum kakra no Samuel yo di for Samuel kasa nyame adwoka nyame adwen osi hene na nyakopon eka se we yi na ni ehinta so na nu nti nyakopon so na se wonko David fie na Samuel odi for pa nyakopon timi kasa wote nyame ne wona sumka na wosuro enti uka se ye odi for Kwabena na se ma odabetu joy se si anu nkofo eni aba no nkofo bone bone omutripa se Samuel de ibia o no osuro kosi se nyakopon na aka che ne se odi onko oka no ho
okase onkono osan ka chen so onfa odwan to ne ko ho osian no busa na onka chen so kwa akogba afode but na ne nwotwa ne senata so nti enya bia ne ye tie se ka ko amana kwa se security man security beboa we nye security o Bible say Nyankopon na adwumu dopi na adwumu do ampa enti sense ohini ntimi stop Samuel emre kwa akofo David nwunti osemakoa se bebe obetima biti no kwa munti fo dwan to ko ubusa oseme kwa akogba afọ se nyame ma Samuel treke so ewurade nyansa wo kwa Nyankopon no but ubusu afa asem wa anu ntin so Bible say who again edify as a man of God Apostle of Christ Apostolic Church woman 19 nsuo so Dimirika baba no 19 nsuo so say koye biye Oko kanya mese na premre kakraka pa kire bi ndakwa Bible say according to Muhishi watia premre no sada ni kwori na mi adwuma ba ansana oba na premre nda ho otwam no saka che premre sa fo betima ko that's power dabi o eno so Bible mu any Bible aye physical all right ah o Christ Apostolic Church mu a aye nsen na ho e ba di for ni insure ma so again edify as a true prophet of God odi for na se wo hwe ya setene mu a nipa tim ayesun o de unim se o bompaye na se crampo na em se US baby nipa boni bi etimi borura so dem ebra nipa akosoma a wo mo abompaye wi a wo mu pie eno wo sekan wo mu sekan wo mewu ewuye wo mu meprepra so epre se no nipa tim ayesun Ghana ha crampo do hwe na say the kind of reporter ebeto ja otimu se etuo enye na wo man mu sisia ena se ye ku obi ne enya ade aye de atese ho ye na sisia ewo ya sitire mu enti se oye odifo na ntini ye ntimi nkuna na se wo kan se because se no uyi nipa to ana se wo kan nipa boni wa bonti a ye pe kwan se wo anka se mu ye bebo fom nti se wono kan nipa no kre nyama ehita no de to job no hu ni se sisia be bia enkofo na ntibodin fo no mo keka kono wan sha wo mbenya no no ka se hu benya se be yi security mana be se bi hu se onom no to wa fom so se wo pe security ana unse waye papa no big mistake meeting so ana sorry okay the enche waye big mistake ni say unse Elijah Bible say Elijah not botan su what you say only divinity and the meaty e was abotan so obotan so kire the rock of ages eye Nazareth ni ba Jesus Christ so what you say enti so so nyame difu a because you koye program oba bi bompa ma prada pai e sustain we 5 minutes asa de na sitete no se sia ne ehun bi sa ewo ho but eneni pa no bone ye de unse bia Yehowa ayi revelation akire bia makoa fa message koma omampani you kwanya ye faso de ko so what you say ebia obeye ko bi o ahobrasem da ebia ewrade ye yikire bia kire mi se nanti pani menti bi nya kufa be ni mu nkontimi siraw fa message ma na mame enti se nkom se number mu a ne hu so ye torofo ebe ma ne hu so ye genuine prophet unse Bible say by their fruit you shall know them or say odifo bia empre abontin men ntwea opani macheni nsem bebre say osiankom emom the credit ni koma Reverend Owusu Bempa I salute man of God what the come the benefit of one the come Reverend Adenti we have so many prophets in Ghana so I bet you were at the file as a true prophet of God. Okay, in Isaiah chapter 6 verse 1 about Tewiah Bible say odifo ni dima. Every prophet is an intercessor. So if you are an intercessor, maybe say about idea na wasa oye. Shun no ne yeti otiemu. Or visible and invisible. About what you say. See two means are spiritual means are or no so there. Enti physical no onipa bia ne dia. So also you do for beti medina okate up to shunshuma akonye be body pa na kum no. So what you say? Elijah ye bi. Okay. Elijah bi ekwaje manto no na mkwa mu ba. Odu na nkola bi sirin akokora tipa utimu na apa yi o akokora tipa. Bible say Elijah afre sisire wo muam na mo ba wi nkola ani kan so. That is power, authority.
So what are we talking about, sir? Nowadays we don't have vibrant prophets in Ghana. Who's a kind? And if for cruising in our home, said there. Yeah, this can be TV show. Yeah, this can be radio station. Yeah, some call picture. I'm say, one of the radio station be. I'm say, BBB FM. Oh, catch me say, 30 minutes, somebody me 1,000 Ghana. Make off away. 30 minutes, 1,000 Ghana. Before make off away. Tina was saying, "Koya Azan 419." Ni menyaba. Whereby Christians so on flash. It is time, sir. Nyame man no mucho man. We must show a bifu papa na se. Yitima pega nyame asem. Asem ni ban se na nkom saba o. Asem no e ban se na nkom saba. Wuti me ye bifu na tena e na me se nkom. Se. E die nyame asem so. E die ne gina so. Odi for me first some of the live chat abeto jawa na yentwa enkomo no eso we efi glossy or say Boafo TV so they about say too much fake prophets on the land. Glossy asaba biema say not today's prophet. Some of them are their own prophet because of what they want or just for fame. No correct. Glossy biema say may God save his children. No correct. Of late, Ghana, there is too much wickedness going on, and the leaders have to take action quickly before it gets out of hand. Which means, as for Deni, nipa bonifusema ados no so eka wasem. Na yebeda wase munso emotion no wait me so ede wo de so aba top chat ni mu na makenkan ede amamo. Odifo yenhye odifo Kwabena Tewiah ne komsha wo de ebetu dwa eno no wo de esum ye mampeni. Say obetimi edi akonya no afiwe mu December 7 obetimi edi no wodi nkunim ni wi a wont na se engine ni wo nkunim die mu na nkofo bi ato yare ama no wei owo ni bia no wahu o ene wo ka ewo nkomhye mu edi ama na menkan nyame adwen menkan nyame adwen nyame adwen o de fa ko na me fama asem ni si ansana fasi na wo kasa asem wei ede akire ye mampeni odi wenye di ye wo ka ne say no no amu sa pe security efi mampeni kro ya no mun say nsem ni mienu na se contrast wo mu kakra me de nyame ka che me so oboa enje na me pese me siwa asem no un say it has reached a time uni so oboa in commission or the by to me say Yehovah se oboa Yehovah se oboa Yehovah alpha ni omega o so oboa tie un say majority of our so-called prophets oba pamini agro majority of our so-called prophets who say minim tumi okonjo minim hohoma oni ye adwuma but e wo se ka no kore me se me kasi shudia me bible ni me bible amedinam radi di mare manini nsem di manini nsem babibe me si Yehovah so oboa se eye obi ya ba tu aba ama papa na tras edi nchene na adu wani behum adai akufo adu ha omodai mahama wa omodai ye mami je wa omodai unsa it has reached a time one I was say the so-called men of God are more mind yes sorry so what you say when you are fallacy Bible say a word you want farm my Psalm 119 verse number 15 eba be 19 or so word you want farm my Bible so will be so what I say it is out for yourself a prophet of God and then edify so what I say and then it says oh papa see me so a prophet and then it say Bible said you for in has some come about the see Jesus Christ so including Yohani so what I say and then edify or if or this snap consume you call that man a prophet Odifwa me pese be ko me hwe video bi miss daddy aden odifwa bi snap akogu nsuom Bible say we be chiri nsaguo okay ka Ezekiel 14 verse 1 kwa etifi asemo say abosomsomfo buso nyankopon ase kwa ya den tina you call yourself a prophet no kogu nsama nsuo Elijah o man yebi Hezekiah Isaiah Jeremiah odifwa gabo ni mo mom kekan kan obi anye bi si ye free hen na onu a wo say
Nana Akufo-Addo ye sitting president se wodi abato no di nkunim wo mu a obewu no wono asa so se nkofo bebo mu trimpo so mbeku nti ye mo no ho ban na ho no me de no bebo ho ban no ono emu bewu a wo so wo dem bo ho ban so wo nde da wo mo bia wo na asa bi mu unse okenkan asomafo etie edumiensa Acts chapter 13 verse 6 ba Bible say nyame nkrofo bi omo from ho ba Yesu ba omo ye adifo atrofo ba omo timi di Yesu Kristo di ni to omo so but Bible say by their fruit you shall know them so what you are na say me fa say enuma bia edi nya wo man ni ka o ye difo abompaye wo church members nso mpaye ba bia mo awurade betima abo mama tima capture na ofufo nso asompai na nso capture ebia na anhwe ya entokwa be si Ghana anhwe ya we wini a we di ntokwa be ba aden mother Ghana o ma ye difo ne den endo so comment o ma ye ne den enti se wo mu hu a mo nka na me be se mi hu David se wunya yi wo kwan ye presenting okay so what you say David ko fo bi yire elade suma ni difo no odi nyansa samuka ka je se oyene odi fo bi oman nu oman na obi akwa fuma fa ne fie japade oyi nsama no se ye da mpacha ye wa o si maka se mama ne yimi ame wo nyansa samuka na me fa so difo a the nine gift the gift of wisdom and also can so what I say it is your prophet could deliver messenger e wa dia mo nyansa Bible say ko bi nyanso musa safurade e to mo nyansa na o wa kwa be faso wo deliver message titi na yefe NBC be ni MPP be say wa ma nyesi amunya say e di for mo ncho mo boase say wo the vibrant prophet o mo sase woman is very powerful more than them. Olivua Kontokwa, are you a prophet? Olivua Otutu, are you a prophet? Wait, I do what you are no. Olivua, Oyopupo, Otibikasa Kwasiamini Wanu, or a prophet. Bible say by their fruits, and Tiaba almost soon, and a betche. Odifo, what's okay, me say. About Yasi. Namatu say, Naso. Mo so da de bia mo de ba aden me be se me hu bibi owo e na te se owo na ya ade a Nyankopon enu nko na Nyankopon eda ne di kire di for na satan unse Bible say ye mu na hu Nyankopon ma ne satan ba enchira me bie quotations no odifo bia ye intercessor enti wo owu a e na owu anse na owu ba be fa o ma atwe o ma so oni aisa discernment atenkan bia papa ni timidi man but you call yourself a prophet so what you say it is a one way you but also a prophet bia intercessor you can intercessor we be the word intercessor or see obi bia e for intercessor bia hu hye oni Nyankopon tem e wa yonkofa na mo asomdue na ni Nyankopon tem nya mfa e be ko bom pae mo bi obeti na won't be mom pay man na be kawa bontin so no so mfa so be ne wosu meka se nyansa eni so what you say enu be wo se kan kore aduru be wo se ye ni nyame asem ayi adwuma so what you say yo kwa be police wa asem na nkonko ye na ye den ni aka so nation prophet wo ya bia bia aboso kind prophet na ye den aboso kind ya be odi for we ye de komo no ebe we ansa na so ati na be sore so no odi for Kwabena Tewiah wa ma prophecies even na sentem ensema esisi ye kwala for a wo mo ma meja mo kwa Australia mo dan hia kwala na FM wu ye ni ebiem nso no actually the Church of Prosperity degree osini ni anu ohu kan na nso nipa ana afana sem anya sem for somebody a wotimi ehyenkom na etimi si enye na eni modi for Kwabena Tewiah wa hyehenkom ama na sisi pa ma aman obi ani chese o ni nkom hye we won no hye yampa so ebe mu se no kan enu ti se such a person na se si ade
was in the juma war ye question was I deny juma na mu ahye nkom e de atai MPP fo echi se wo man peninu ebefa wo fa wie so obewu no no emu asa abekire no osa ka se ono so because of income shena wo hyehyɛ no yi amanfoto enu nti nipa bone 4% wo mu eyi ni fi ho no oka ne sa wo se asem no ewo nyina so nti no de abeto abonte ana unse okinkan Safania chapter 1 verse 4 to 7 na achoma woni so kakrama bi wai obie Safania chapter 1 verse number 4 to 7 Bible say yewo abosonsom fo asofo yewo kinkan Deuteronomy chapter that's 14 verse 9 to 14 or say yewo abosonsom fo mo se adifunkom yewo obaifo a o se adifunkom ai tibi bem yewo ntafoyifo no obaifo betima ba be se nkom ni spirit what would tea and be not doing any kissing? Okay. Say, Obi a spiritual person. By for betima babeka, who betima babeka, a bay or pepe. Need things of the spirit. So what I say, we are visible and invisible. Papa o bonu. I be for your spirit. Your spirit. Enter for you for. Your spirit. Abosom your spirit. And the woman there a spiritual and you only power condone. Obetime one catch no the eba. Now they are some come na but no chese we edify man of God. Me pese me won say say no spirit no almost motivation come man ibe mu no. Papa e na won motivate ba na ase ni nya e bonu owu nkwa. Bible say the nyame afre ni bia ka nyame asem. Ye papa wo ka na asem yi. Wa manto platform ba bi aka nyame asem pen. Say bia ye crusade nyame asem nko a. Wa ye bi pen. Ode mi bisaw Bible say the nyame afre bia ka nyame asem o man to stage o ba bia ka nyame asem pai me follow ni science mi chwe me should be hu ni sada yet your mind me hu ni sada so what I say Bible say the nyame afre bia ka nyame asem so what is all this mess now we person di me and you won say me nsem kom bi me pa acha kom se na me say ne pa acha you want for bufo mfa nchem na tu nko twere de atwene what I say now some bi emuna e fe odi papa me first some of the comments aba kakrana yefa AC we efi Augustina and so say if you are doing God's work genuinely why should you run from the world's protection when the one you are serving can protect you more Charles asare so boy abaso say good show I mean ensure we dia wo bia also for comment ebra Augustina say me say me hu pa wo bia wo ye nyame adwuma e wo no kware mu ene sunsun mu no o den pe eni waso ahobambo che ase kakra because they say na e komo ye de yeta hu pa o kon sori akese abon na protocols baby osofu ejina mmema kentin ke jeje nanim ebi jeje nche wo pe osofu kwan krampa age wa fa security bebre mu ansa na wa kopie mu adentia onse eye animhwehwe na what you see animhwehwe tibi dan ye hwehwe Jeremiah chapter 7 verse 1 kopem 7 o se ani nyame som animhwehwe nyame som ebi ani ye no Kristo tewa oba mojetuni ni ban obi so ni mu se ye ma kwan onam dom ni mu ano so papa na tade ne ho ye ne de okoto papa na ne ho tutu okurokuro yi na tade de kata no ho Bible si na ekuru ni nyina yira ade nana ade o man Ghana ya ye the so called prophet ni den unse emri ni pre etu mi carpenter mako osayi Bible say okay ka Revelation say ye betu otwe me ni difo atu amani hunukun en ojatade ni Satan on the prophet o Christ was on the prophet and every prophet of God be free Yahweh or kwa jatade nanim me kan ye wom no o man ko pe Yahweh chiri kwan oba jata kese pa edi nanim man hu ye hu ukuta be yia be cross we se jata na eba na ni peso onim sunsum nyama onu tutetuo so to mi bisa ni pani so ade ye me mama nchira o ye papa no ho se usum ni kwara mu a o body ni ye a shield on itself because when you empower utimu say yes you are well fortified wakana asem say enwunu bi ho adwembone di odwembone no
or the site yawa or no be defending. And for being one someone so team, and for being one someone so akumum, copim side ye betty. Oma yet you be so you must have Uyabusum Sumni. Satan Benyon Sia, and immediately. You know my bamboo fool. Yeshua, the Trimunyadin. Now, when Archimadria could see and Sambia, Besse, Busum Temni, see or my was so for all prepare, send my bed can, Achasa for now, send office. I will be 8 minutes second coach to try on office on. Nine chess as also for no in Cipiana. Oh, Unsa, Bible say, ye young coupon, a bamboo fool. One more Mugani Besson in Union in Taban singing arm, or ye don't so suffer him. So what I say, me meaning give for beer, no bomb pie when I saw them. The 22 and altar. Hey, who's no bomb pie to from one, or Monte. You couldn't trouble Google altar any. One a born home by. Yes, and be so. Papa now drink the home, the cra on you be. What I say, it is a Satan so we know the answer the tia, one bamboo for. Nana, one bamboo for. Odi for Edian common no aberia nessa ready for final words so me a chef for any for one more extra sabrin. The metima ka kire yetifu ani se monsa mo hoden akosia akuya afia ya abena kwaku bible ni ko tobi kona ko to bible ne bo nya den 30 cd 50 cd 70 cd 100 cd ko tobi ye kire nse na unsu bie bible we se de difo kan ewo mu ana ye from a prophet Bernard Esia emna ewo mu eyemre bone ye okwan ya be faso ebusa nyame se odifo Kwabena Tewiah o nyame difo na so nyame difo but ene ya ma mebusa Kristo ti mesrew o ye badwemba o wadwen o nyansa se bibi se aba yemu bible se yemu ne hunu Nyankopon ma ne Satan ma Yehovah one ne bambofo one tumi nyina wura the master of all principalities say the Philippians kai no ti mesrew esumi han eni twaka odifo asem kom no kopachew odifo asem kom no de nantwie ekudwatoa enso awade ni edify as a prophet of God. Bible say ye in our time ye mu ne say ye unyame difo a nukuta nyame asem Apostle of Christ Apostolic Church on 19 issues so eja omo bompai mo ja furusuru ba odifo enkansa no still mo ayira esa kwanye adwuma eba enti edie na yemu ya pa kire mo me support your ministry mo me support ye fo nyame asem nko me no ka sei ya kwa ka nyame asem ya be sesa instrument o ye instrument e dia so nyoma ba be fisa die enti a ye ka no kore no enti ma ba say instrument na mo ma boa ye mo me so ya sene ye fo nyame asem nko asam ne ba ne nkom se atato ni rabi ni munyam ayekese manu ato baba Ebusia for me fa some of the comments aba na to say the adwumade no esi we efi Augustina answer was saying Nana Ama you are doing a good job keep it up I mean ensure I suppose GH so say so is there no genuine prophet in Ghana aside this man we be sa wasemo wonkwa na we odi for na Teflon Don eso edia ode chat to no say Ghana pastors no ode a serial emojis account is was seresu ebusia for ene day aha na ebre be my kwan ama yede adwumade no etina meka na sa no bomodia subscribe na ebiemo so no share your videos Emma Wadofo on all the social media platforms. Make me follow you and so your Twitter and your Instagram handles at @tumagh_ Facebook so too much gh Nana Ama Owusua ye dem ya ye besa edi ehyadim makramu. The major prophet chacha
on say me catch or say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asodin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura